Asante sana, mjambo wana wa Mungu. Mjambo wana wa Mungu. Furaha ipo. Asante sana, ni furaha inapasha tu kuwa fani kula na kuamka ni mapenzi ya Mungu. Lakini sisi Mungu anatuamsha tumefika hapa salama salamini na tunasema jina la Bwana lipewe sifa. Tunafika katika muda mzuri wa kujadiliana mafundisho ya shule ya Sabato, na katika juma hili tulikuwa kwenye fundisho la ngapi? Katika juma hili tulikuwa kwenye fundisho la 7 na kichwa cha somo kilikuwa kinasema uraia wa mbinguni. Kichwa cha somo kilikuwa kinasema uraia wa mbinguni. Na fungu la kukariri tulikuta katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Tutasoma pamoja. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Wale ambao wako na Biblia wataenda hapo kusoma na mimi mtafahamu hapo tafakari maneno hayo polepole nafsi. Wafilipi 4 mstari wa 6 na inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zishindikane na Mungu. Kusema hapa Mtume Paulo ndiye alinena mambo haya. Mtume Paulo ndiye alinena mambo haya anapoambia Wafilipi, anaposema wakati wanakutana na shida nyingi ambazo zinawatesa, wasisumbuke katika shida hizo. Unapasha ukatumike, unaweza ukatumike, unatenda, unaforce mambo yanashindikana. Paulo anasema usijisumbue, achia yale ambayo hayawezekane kwa watu, yanawezekana kwa nani? Yale ambayo hayawezekane kwa watu yanawezekana kwa Mungu. Lakini usichoke kutenda, usichoke kuomba. Na unapoomba linashindikana, unaachia mambo hayo kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Uraia wa mbinguni ni kusema sisi Wakristo hatuko waraia wa duniani. Katika dunia hii tuko wasafiri. Tunapita, kuna mahali ambapo sisi tunaelekea. Tunapoona katika kiingilio wanatuambia kwamba tusitumainia mambo ya dunia hii na yasituchoshe sana moyo, ingalau huko shida nyingi, kwani siku kidogo na mahali ambapo tutaenda na yale yote yatakwisha. Sisi tuko wapita njia hapa duniani. Tunaishi duniani lakini hatuko watu wa dunia hii. Mwalimu mmoja akatupatia kisa kidogo anapotuambia wakati huko njiani unapita huko unatembea, unapita kwa mpango ya mtu, unakuta mahindi yalopangwa huko wanafuga wao imbwa, unasikia imbwa ziko na foka. Unasema wewe upita njia ambao uko msafiri hautapatana na mambo hayo, yani utapita uendelee na voyage yako, hautaona yani mambo ambayo hayakuhusu. Ndivyo hivyo nasi katika dunia hii, yale ambayo tunayatarajia ni kutenda mema, tunamuiga Yesu Kristo, tunamuiga Paulo, tunaiga wale ambao wanatenda mema, ili sote tufike mbinguni salama salamini. Na wanatupatia kwa sisi wanaposema tusitumainie guvernema ambayo iko, usitumainie yule mtu ambaye iko pale mkuu wa familia yenu, usitumainie dini yako, bwana yako, usitumainie bibi yako, usitumainie mwili yako, kwani kesho yako inaweza kukuacha. Subtitre ya dimanche inasema mifano ya kuigwa. Mifano ya kuigwa. Tulikuta ya kwamba sisi wapita njia, sisi watumwa, sisi wasafiri wa kwenda kwenye mbinguni, tunapasha kuwa vielelezo mahali pote ambapo tunapita. Tunakuwa vielelezo kuanzia nyumbani mwetu. Tunakuwa vielelezo kwa watoto wetu, kwa wake zetu, kwa jamaa zetu zote. Na tunakuwa vielelezo pale ambapo tunashinda, ambapo tunatumika. Kila nafasi ambapo huko unakuwa kielelezo. Na unajua ya kwamba Mkristo ni nuru, ni taa ambayo inaangazia wengine watu. Katika Mathayo wanasema kwamba hauwezi ukawashe taa kisha uivulike na nini? Na kitunga. Haiwezekani, bali unaweza ukaitoshe iangazie wengine. Sasa nasi tuwe nuru ya kuangazia wengine. Tulipata mfano humo, tukakuta Yesu Kristo alikuwa nuru katika ulimwengu, nasi ambao tunamfuata tunapasha hiyo mfano wake. Paulo
Paulo alikuwa Mkristo, alikuwa nuru katika wengine, tunapasha kufuata mfano wa Paulo. Ingawa aliteswa, tutafikia mbele, lakini tunapasha kufuata mfano wa Paulo, nasi tunakuwa nuru kuanzia jamaa zetu kabisa, katika kazi ambapo tunapita, mahali pote ambapo tunapita tunakuwa taa na tunaangazia wengine. Tuende kwenye sura ya Levi. Sura ya Levi ilikuwa inasema simama imara katika Bwana. Simama imara katika Bwana. Wakati ninasoma, wakati nilisoma hii sura nilisikia roho yangu inakuwa apese. Nikasikia inashuka inapasa hisi na jamu kuliko imejitengeneza mule kabisa, inasimama. Hapo nasema simama imara katika Bwana. Zingatia mambo makubwa ya dini ambayo tunayakuta katika dunia hii. Alisema kuna mambo magumu ambayo tunayapitia, kifo. Watu wanapoteza wapendwa wao, wanapoteza watoto wao, wanapoteza watu wa mambo ya familia zao. Nasema unyang'anyaji, kifo huku mbali na mbali, magumu iko mingi, lakini wanatuambia katika magumu hiyo usimame imara. Ya muhimu ambayo tunatarajia kufanya sisi wa Kristo, uwe mwaminifu mpaka siku gani? Uwe mwaminifu hadi kifo. Tulipata kisa cha Ayubu sura ya 19 mstari wa 15-17, ambapo Ayubu akateswa, vitu vyake vyote vikaisha, akateswa mpaka magonjwa yakakuja yakafika kwenye mwili wake ukatetemeka, ukateketezwa sana. Lakini Ayubu akasema katika shairi ya 25 ya sura ya 19, akasema mteteaji wangu yu hai, hata mwili yangu iwe hivi. Anakiri na imani ya kwamba siku moja yule Yesu Kristo yule mteteaji tamuona nikiwa hai, nasi tukuwe na uvumilivu katika magumu yote ambayo tunalipata. Tunakuta Paulo alipata magumu ya mingi, alipatwa na shida za mingi, lakini akavumilia matendo hayo na nyuma akapata victory. Tukaona Yesu Kristo anakuja anazaliwa duniani kama wengine watu, akashuka tena akazaliwa nafasi ya kudharaulika. Hakukuwa hospitali jenerali, alizaliwa nafasi ya pale. Nyuma akafa, akasulubiwa. Nyuma ya siku 3 Yesu Kristo akafufuka na akaenda mbinguni. Nasi tunapaswa kuiga mifano hiyo, na tunajua kwamba vinashindikana leo, lakini Mungu wetu yu hai, yule ambaye atatuwezesha yote katika jina la Yesu Kristo. Fungu ya siku ya 3, siku ya Marti, inasema furahini katika Bwana siku zote. Furahini katika Bwana siku zote. Nilisema unaposimama imara katika msingi wa Kristo, unabaki kabisa uongozi. Unasema hata wewe ameniacha muda kitambo, tutakutana wapi? Mahali huko. Hata leo nimetumika, nimeshindikana, lakini kesho au kesho itakuwa nzuri, kwani mimi niko mkundaji. Utabaki na unafurahi katika Bwana. Yaani roho hayana msongo. Wewe Mkristo ambaye unaamini ya kwamba kesho au kesho yake mambo yote yatabadilika, hauwezi kukaona hapa wanagombana huko, wanapigana huko. Hakuna kitu ambacho kitakuwa ni kigeni kwako, kwani yote utakuwa umeyajua. Utasema mimi napasha nishukuru Mungu kwa kila jambo. Nasema, je, ni mara ngapi umepata misongo juu ya vitu ambavyo hatimaye vilielimika na kutoweka haraka namna ile ilivyoonekana kwako na wasiwasi? Je, hapa duniani tukiuliza kila mtu na akapitika pata hivi, ukikauliza nako kama na problemi hizi shaka soka kakateseka kakasikia, basi hapo maana yake iko sancho mwisho. Kwa kuuliza na mtoto, kuna vitu ambavyo wanasemaka mtu ataa kwa mtoto, kila mtu anakuwa na zamani yake. Ukiuliza na huyo mtoto jinsi ni wapata, mtoto wapata hivi sana tangu ile saa kisa atakwambia sisi zamani vilikuwa hivi. Eske wewe mtoto kwa miaka ngapi? Wanaeleza na senka mwana anakwambia zamani. Kumbe kila mtu anakuwa na zamani yake. Kila mtu anapitia magumu
yake. Lakini wanasema hata kupitia magumu ya namna gani, wanatuambia furahini katika Bwana, kwani ile magumu kesho yake yatakwisha, na unapanda na unaenda mbinguni, magumu yote yanaisha. Na wanatuambia katika ile sehemu ya furahini katika Bwana, walituambia jinsi ili upate furaha katika Bwana, inaomba ni kuomba Mungu. Na tulisema katika juma, wale ambao walikuwa katika maombi, tulisema mtoto wakati unatoka huko kwa baba unaenda asubuhi, mtoto anakuambia baba uniletee koromo. Yule mtoto kisha baba anasema ndio mtoto wako anakuletea. Mtoto anafanya nini? Na anafurahi, kwani anamtumainia baba. Kama mtoto anatumainia mzazi yake, kwa nini wao usitumainie Yesu Kristo? Katika mambo yote tufurahini katika Bwana. Siku ya kufuata nilirejelea sema yatafakarini hayo. Yatafakarini hayo. Mfransaise alisemaga l'objet de nos pensées. Yatafakarini hayo. Anasema sisi wa Kristo mambo mabaya hayangepasha kuwa miongoni mwetu. Hayangepasha patikana katika mapenzi yetu. Hapana, tungepasha kwa tafakari mema kwetu na mema kwa wengine. Usiwazie mwingine mema, usiwazie kutenda mema kwa mwingine. Hapana, yale ambayo haupendi wa kutendea, haupendi wa kuanzia, na usiwazie nani? Wengine. Lakini duniani vinaenda vinatushinda, unakuta watu wanawazia na yale ambayo haiko mazuri, wanawazia kuwa wengine, wanawazia kuwa wengine. Tukamata kisa cha Paulo, na zamani vilikuwa kisa cha Paulo wakati tunasoma katika Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 23, utakuta kwamba Paulo alifungwa na akapigwa. Wakati nilikuwa nikisoma, anasema walifungana mishereti 5, mishereti 39 wakazipiga mara 5. Asione kwa Wayahudi wale wakampiga viboko, wakamvika kwenye gerezani. Rekomandasyon ambayo wanatupatia leo, wanasema katika maneno, katika mafikira yetu hatupashe kutafakari mambo kama hayo. Tunapashe kutafakari mambo mazuri, na tupatia mambo ambayo yanaweza yakatukarakterize katika mafikiri yetu. Tuliyapata ni katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8. Waliendelea mambo hayo, akasema tunapasha tafakari ukweli, saha, haki, safi, kupendeza na sifa njema. Yale ambayo yale ambayo ni ya muhimu sana katika haya sita ambayo zote wamesema ni kukubwa na sifa nzuri kwa watu na kumtukuza Bwana kwa Mwenyezi Mungu. Unapo sifa nzuri za kwa watu, jua ya kwamba unamtukuza Mungu. Watu wanaposema uzuri, unapowatendea mema, unakuwa na bon comportement, unakuwa na tabia nzuri kwa watu na unamtukuza Mungu, hapo kabisa unajikaza na Mungu angekuja kesho muda kitambo utapenda na sababu hii mambo yote ambayo unayapitia. Tunapoenda kusudi tragedy na tunakimbia kumaliza, kuongea kwa baki miniti moja, nasema funguo za kurizika. Funguo za kurizika. Hapa tulikuta kwamba duniani tunakutana na problema za mingi. Sasa zile shida zote tuzitoe kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Na usijivunie vitu ambavyo uko navyo. Unaweza kukuta leo mimi niko na shida, lakini wewe ndio mambo yanatembea vizuri. Ile ndio kujua kwamba ni kwa utukufu wa nani? Wa Yesu Kristo. Kama wewe unalala njaa, mwingine alijimwanga hapa chini, jua kwamba yote ni kwa utukufu wa nani? Wa Yesu Kristo. Yote tulionyesha Yesu Kristo. Wakatupatia kisa cha mtoto ambaye amezaliwa. Mtoto wa kuzaliwa, wakati mtoto anatoka katika tumbo ya mama yake, walituambia kwamba mtoto huyo hakuje na kitu hata kimoja. Anakuja tu na mfusho. Wakati anazaliwa, mtoto anapita na lia pale sana, lia ndio anasema mtoto amezaliwa, mtoto yuko hai na amefurahia basi ambapo amepita. Na kama ule mtoto hakuje na mfusho, na ile mfusho kama hakuje nayo, ndio waganga wanaanza kutabasi kila mpaka hadi. Lakini mnaona dunia yenyewe tunaishi ndani, jinsi dunia ya machozi. Mtoto anazaliwa pale pale,
anapita nje pale pale alamele nini, lakini jua haije wanaanza pale nini, wanaanza mpigo wewe nafasi kwenye amefikia sasa. Si wewe pia kazi mwenye dhambi, mwenye kukosea. Muma tampene tarehe ile aisha kukosea. Ni mtu anazaliwa lelele huko. Wanamwanza na mafi. Ona dunia ile tunaishi sasa. Naona dunia hii ni dunia ya huzuni sana. Hapa sasa wanatuambia mtoto huyu anazaliwa, anapigwa au analia ni ile funzo tu anakuwa nayo duniani. Sasa wakati ataenda, kitu ya kushangaza ambayo tulipata katika somo hili, kitu ya kushangaza wakati ataenda na ile funzo yake kuyaka nayo, hataenda nayo akotaka ya chale hivi anafanya nini wanawaki. Pale nikipatie leso ni kusema ukole na vitu unapata nao na Bwana au unataka na nini na kitu. Mtoto na funzo yake kuyaka nayo hataenda nayo anachao hivi anafanya nini wanabakia. Okay, kila mtu aliziki na jinsi huko. Kama uko na vitu ushukuru Mungu. Kama ulipata na shida ushukuru Mungu. Kama uko na problemu fulani huko na huko ushukuru Mungu. Na pale Mungu anaporudi sote tutaenda wapi? Mbinguni. Wanatuambia mambo ambayo tunaishi tukaombe ambayo inaweza kumtukuza Mungu, mambo ya kweli wanasema. Hapa kuna baadhi ya mambo ambayo tunaweza kuomba kwa uhakika kwa sababu tunajua kwamba yanapatana na mapenzi ya Mungu. Wokovu kwa mpendwa au rafiki yako. Usema yale mambo ambayo Yesu anaombea sana ni wokovu kwangu, wokovu kwa wengine, wokovu kwa mpendwa wangu. Wanatia mambo mengi, ujasiri wa kusimama, msamaha unapokiri na kuandaa, nguvu ya kutii, upendo kwa wale wanaotuchukia na kutuonea. Hapa sasa wanasema sisi nao tunatoa upendo kwa wale ambao wanatuchukia hao wanatuonea. Nao tunapaswa kuombea, tunakuwa na upendo wao, tunasema siku moja tuende sote wapi? Mbinguni. Mtanihurumia, nimetoa miniti 3 ya juu. Yale ndio ambayo tulisema katika somo la leo. Mungu awabariki.